ukuthi makuzala umphefumulo kusuke kunjani ngeke ube nesimilo sokuxosha abantu abeza kuJesu. Uzusho ukuthi nasifika sila noshiya sila. Wakhuba wayinkomo ingazali. Uninkomo la ukhona Jesu ukhuma ubufakazi ukuthi asafikile wathatha imthwalo wabaleka uSathane. Bese kusho ukuthi abanye abamshiyile uSathane bathi abokade loya ufakazi ngamvumeli lo olokhethe wathatha imthwalo wabaleka uSathane sisahamba kulo mhlabathi obakade. Akuvala khona ubufakazi uyisayini yokuthi uJesu kade ahamba. Ngoba la ukhona